cyane. So information muri Madrid ya nyuma nuko Mbappe yatanye imitozo mu kipe y'igihugu uyu munsi yakoze imitozo. Yagize akabazo k'imvune gato yakadakanganye. Yaraje akahitira kuri Pierre Moroy kibuga cya Lille areba match ya Ethan Mbappe yishyura igitego cya Kufra ya Nuno Mendes muri championnat Paris Saint-Germain ya Lille kuri Pierre Moroy kibuga cya Lille. Hanyuma ajya Clairefontaine aho ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ikorera imyitozo muri kampu yabo. Abaganga barabanza bamwitaho, abandi batangira imyitozo abaretse gutangira. Ubu ngubu nibwo bamuhaye go ahead bamubwira ati none ubu ngubu umeze neza wagenda ugatangira, kuko yavuyemo kuri match ya Villarreal atameze neza, sinzi niba mwarabibonye asohoka mu kibuga nko ku rota 45 gutyo. Kandi Mbappe afite forume ziganisha kuvunika, ari forume ugira zikaba zikujyana umuntu wese akaba yumva uri buze kuvunika pe, kuko nko mu kwezi kwa 9 match yose yakandagiye mu kibuga yatsinze igitego. Match zose yagiye mu kwezi kwa 9 dore yatangiye no kwezi kwa 10 atsinda. Nekereza ko nka match bafite Abafaransa bafite match zoroshye, bafite match ya Azerbaijan, ni igihugu kiri kuzamuka mu mupira w'amaguru, kuko niba wararebye Karabag imaze gutsinda imikino 2 yose yo muri Champions League, ni kimwe mu bihugu bikomeye. None areba n'aya makipe menshi yo ku mugabane wa Afrika byakugora kubona ikipe y'igihugu itarimo umukino ukina muri Azerbaijan, kuko no muri Benin nabonye arimo, reba Mutsinzi yanje, reba ifite ku Azerbaijan igihugu kirimo kiraza mu bijyanye n'umupira w'amaguru, kimwe n'ibihugu byinshi byo muri Europe de l'Est, ibihugu bya Azerbaijan, sinzi za Uzbekistan, Kazakhstan, za Bakusanov, ibihugu hariya Kazakhstan hano Europe cyangwa bari Aziya nuko bakina muri EF, bimeze nka biriya by'Abarusiya, ibintu nk'ibyo kuri aba babarizwa muri European Union, ariko ugasanga n'ubundi bari muri Aziya, muri Aziya ubwo n'abanyaburayi kuko baba mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ijyari rero Mbappe arimo aragurwana n'imibare, kuko Mbappe urabizi ko asigaje ibitego 5 akaba rutaye mu top scorer w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Iyo yose abibara kandi n'umuntu w'uduhigo, kandi no mwaka urebye mu mutwe no gutaye mubwira Mbappe ameze nk'umuntu ushaka Ballon d'Or. Mbappe ari gukina nk'umuntu ushaka ikindi gihembo atigeze atwara, ntago ameze nk'uyishaka, ahubwo arabitegetse kandi afite double chance. Real Madrid atwaye Champions League, Ubufaransa buri meilleur place kuba bwatwara igikombe cy'isi. Ibyo byose arimo arabibara, avuga ati hose reka njyane na groupe, kuko umwaka ushize bamushinje ko yatereranaga groupe agasa nk'usuzuguye imikino, akamubwira ngo nimpumamagare kuri no match ngo manze niyentegere muri Real, hanyuma ngo nzabanza. Mu gihe ku rundi ruhande ubwo abafana ba Juventus batutse Zidane 9-8 bavuga ko yashize imbaraga cyane mu gutegura igikombe cy'isi cyabereye iwabo, agatuma batsindwa kuri finale ya Champions League, atigeze abakinira 100% nkuko yakuriye ko arabahaye muri Juve. Yego yari muri Juve 8. Hanyuma Mbappe we akavuga ngo mureke ngo manze niyentegere muri Real, ngo ikipe y'igihugu n'ubu nigiye gukina ibintu bya danje ngo nzabanza. Uno mwaka nta hantu namwe ashaka kujya, dureba n'ibintu ari gukora nibyo umuntu ushaka Ballon d'Or. Uzi kuba ari wowe utsinze utera penalty, Vini agatera penalty umureba ukabireba. Reba ukuntu yagiye guhobera Vini amukora ku rukweto, apasa ba Jude ngo batsinde. Na kampu ye bafite gahunda yo gutwara Ballon d'Or, niyo mpamvu yakemera n'imiti bakayimutera, agakina zino match za qualification agatsinda ibitego byinshi. Arabizi ko ibitego bazareba niyongera kuba top scorer wa UEFA inshuro 2 zikurikiranya bizabibara. Muri Espagne nta mukinyi wamurusha ibitego. Muri Espagne muri champion abakinyi bari mizi saha nta mukinyi watsinda ibitego byinshi kuruta Mbappe muri champion mu mwaka. Nawe ubwo igisigaye no kureba igikombe cy'isi niba byashobora ko batwara icya gatatu, ibyo yabitwaye Ballon d'Or nta nubwo bakirirwa batoje. Kandi buriya ku Bafaransa, buriya nta Mufaransa wigeze atwara Ballon d'Or muri equipe de France atitwara neza. Biragoye guturuka kuri ba Michel Platini kera kuza kuri ba Jean-Pierre Papy nawe watwaye Ballon d'Or, kuza kuri ba Zinedine Zizou, na Mufaransa na ba Baby Benz. Uribuka ko ari ero yari yagize Benzema mbere yuko atwara iriya Ballon d'Or, ya ero yari yasaga nk'ugarutse muri equipe de France. Nawe ayo manota yanatwaye muri Ligue des Nations, ayo manota ari ukuntu yamwongereye amahirwe yo gutwara Ballon d'Or. Ariko Kylian Mbappe n'ubundi kugira ngo ube umufaransa mwiza, mukinnyi w'umufaransa mwiza muri national, bisaba ko uburi inyenyeri, kandi yabikoze kuva kera. Kiriya gikombe cy'isi yabahesheje kumuha capitaine, kumuha kiriya gitambaro cy'ubukapitene akiri muto ku myaka ye mike nk'ino, n'ubundi agomba kubigaragaza no mu kibuga ategetswe gukina muri equipe de France. Ubwo rero uyu munsi yatangiye imyitozo
abafaransa baragongana na Azerbaijan ku munsi wo kuwa gatanu saa 2:45 bavandimwe barakinira Parc des Princes kwa Stade ya PSG. aho ngaho rwose aho ngaho ngira ngo nibyo muri Madrid. Formation muri Barca ntabwo tuyitindamo, ejo twayiganiro bihagije. Nabonye uyu munsi bakoze imyitozo ya nyuma y'icyumweru bafungiye kuwa gatatu rwose, ndavuga bataragiye mu kipe y'ubugo aho mukora imyitozo 3 mujye kuruhuka muzagaruka kuwa mbere. Nabonaga barimo ba Marc Bernal, Marc Casado, ba Araujo Ronaldo, ba Eric Garcia, bose n'abandi batagiye mu kipe y'igihugu uyu munsi rwose imyitozo bayikoze bavuga bati mukora imyitozo ya nyuma kuri wa gatatu bunde mugaruka ku munsi wo kuwa mbere, ubwo bazagaruka bitegura match ya Girona. Amakuru mfite nuko kuri match ya Girona Rafinha, Fermin Lopez bazaba baryoshye bameze neza bacyaye rwose, bagomba kugaruka kuko niba Madrid yatangiye kubashyiramo amanota make bakaba bafite Clasico kuri iyi performance ya Barcelona tubona ko yatangiye kuba expose kuri iyi Highline defense yabo nako itari gukora neza muri iyi minsi. Bakeneye kugarura ba Fermin Lopez, bakeneye kugarura ba Rafinha kuko mu mikino ya Barcelona iyo yabuzemo pressing ari ukuntu ubona Barcelona isanzwe cyane kuko Highline defense ijyana na pressing ni ibintu bibiri bijyana, ni ibintu bibiri bitajya bitandukana. Ariko nanone iyo Barcelona idafitemo Rafinha, idafitemo bano bapeti ba Fermin Lopez, Baramin, ba Barde, pressing yabo biri hasi cyane. Ariko nk'uyu mwana witwa Fermin Lopez hari ukuntu ngiye mbona underrated cyane, kandi niba ari umwe mu bakinnyi ubona bafite inyota yo gutsinda, inyota yo gushaka igitego muri Barcelona. Fermin Lopez abirusha abakinnyi benshi hariya mu ikipe ya FC Barcelona. Ako nyine nabaruhutse nabajyane gake. Treve international nicyo iba yaziyeho no gutuma n'amaklub n'ubundi agenda aruhutsa abakinnyi babo gake gake. Barcelona nigaruka abakinnyi bararuhutse, ifite ba Rafinha, ba Lamine Yamal bari kugaruka, ifite ba Fermin Lopez, ari ukuntu ishobora kongera igasubira kuri forume gake. Amafoto mbona kuri web ya Barca bakoze imyitozo ndabonamo Eric Garcia, ndamubonamo cyane Gerard Martin, ndabona Marc Bernal, Gerard Martin again, ndamubona Ariandro Barde, Eric Garcia ndamubona bamugaruyeho, ubwo ndareba bakoze imyitozo uyu munsi byibuze ndumva ari abo ngabo. Marc Casado ndamubona cyane na Marc Bernal namuvuze ngira ngo nabo ngabo bakoze imyitozo kuri uyu munsi na ba Araujo Ronaldo bose bari mu myitozo ya Barca kuri uyu munsi. Nibyo ngibyo segereze kureba Marc Bernal ejo bundi yaragarutse witwa raporo utayenda kurira neza. Emotion zaramwishe kubona Marc Bernal yaragarutse. Ni Marc Bernal twaherukaga kubona mu ntangiriro ya sezo yashize, tumara igihe kirekire tutamubona. Marc Bernal aramutse agarutse hariya muri Mediana rukuntu ramforo ye ishobora gufasha cyane ikipe ya Blaugrana. Sami maze iminsi mbona amakuru ya Frankie kongera amasezerano muri Barca, ariko si nta kintu umuntu kugeza kuri isaha baravuga ngo ari hafi kongera, bari mu biganiro mu minsi iri imbere arongera kugeza muri isaha. Sindabona information yo kongera amasezerano kuri Frank de Jong. Bimeze bite kuri umuvandimwe? Kongera amasezerano kwa Frankie rero no kongera amasezerano muri Barca
tukiri kuri Laporte nako Dean Huijsen mu bigaragara hari ikintu ese nibaza nkimara kubona imvune ya Dean Huijsen nyihuza ni Lamine Yamal bose barava mu makipe y'ibihugu bamaze guhamagarwa ariko narimo imikino bafite mu misiri imbere nkabara ni imikino ikomeye Prince Pahoma El Clasico ejo bundi izi mvune zombi Dean Huijsen nushaka kwifatanya na Lamine Yamal ni imvune ziri diplomatique ni imvune zisanzwe nanga ni imvune cyangwa ni imvune zirimo andi mayeri ya El Clasico ya Lamine Yamal sinayemeye yo ntabwo ari imvune pe ya Lamine Yamal impamvu ntayemeye nuko bemeye bisa nk'ari ibiganiro byabaye Lamine Yamal bavuze ko Barcelona yasabye ko batamuhamagara bitewe nuko yahamagawe mu bushize muri match arangije avunikirayo urabizi ko hagati ya international break yo mu kwezi kwa 9 n'iyi ngiyi Lamine Yamal yarakinye match ebyiri zonyine Barcelona barayisubiza tubwo niba mubona atazakina ubwo twizeye ko no kuri match ya Sevilla tutazamubona birangira bahisemo kumurisika kugira ngo batamuhamagara yego Lamine Yamal we bari bamukeneyemo ikiruhuko cyane cyane Dean Huijsen ko yavuye muri equipe nationale abaganga b'ikipe nationale kare bo babyemeje bavuga ko nta ari uko n'abaganga bagupima bakabona ukuntu uri kugaragara ushobora kuzavunika mu gihe kiri imbere ahubwo ati genda uruhuke nta muntu utabona ko Dean Huijsen atigeze aruhuka Dean Huijsen yarangije champion ya Premier League kandi baramuvunigeze asimburwa nigeze nahindura y'imikino yose ya Premier League y'umwaka ushize ahita akomereza mu gikombe cy'isi cy'amakrebe mu gikombe cy'isi cy'amakrebe bageze kimwe cya kabiri bivuze ngo uvaze imikino 3 y'amatsinda ukabara n'indi mikino 3 kujya muri kimwe cya kabiri kirangiza ni imikino 6 nti urabizi ko Real Madrid yanditse isaba ko champion yabo bayimura kugira ngo abakiyi babone ukuntu wenda baruhukamo gatoya Real ntabwo yigeze ikora pre-season yakinye match imwe yande di Almeria bagiye ka match kamwe mbere ko bajyana Osasuna uwo pre-season bagize akamace kamwe gusa kamwe konyine bahita binjira muri champion biragaragara ko Dean Huijsen nk'umwana wakoresheje cyane akeneye guprova ko bwibuka ko aravuye muri Juventus nta mwanya afite yakoresheje imbaraga nyinshi ku buryo igihe kigeze ko umubiri bimwishyuza kavuga ati reka ko nima munabibona usibye nibi ngibi by'imvune zishe Dean Huijsen yaramaze iminsi akora amakosa y'amakarita adakwiriye kubakora siko yari asanzwe Dean Huijsen uziko yaramaze kubona amakarita abiri y'imituku mu buryo abantu batabitekerezaga ya amakarita ubona adakwiriye kubabona ukabona abonye ikarita from nowhere utategeza ko yabona bivuze ngo rero umunaniro urimo nibyo bya Clasico ntiwabiyoberwa kuko ibintu byose bikorwa n'abantu ariko ibyo nabonaga bigaragarira amaso yose ko bishobora kuba ari no kubeshya nibyo Lamine Yamal bamushakiraga ikiruhuko kuko nabo barabibona karibre y'imikino bagiye gukina match za Georgia ntago ari match zo guhuruza isi yose zira match na ba Firmino Lopez imeni bano bataramu ba Ferran Torres bazitsinda ntabwo ari ngombwa ngo ujye guhuruza ba Lamine Yamal n'abandi ugiye gukina za Georgia sinzi kandi gakipe bazakina match ebyiri zose bazazikinira mu rugo nta mpamvu yo guhuruza si Ubufaransa bagiye gukina si Ubutaliyani si Ubuholandi si Ubwongereza twiriye rero kugira ngo banaruhuke kuko barabizi neza ko nyuma ya international break yo mu kwezi kwa 10 burya bari ukwancena champion bitangiye kandi harimo El Clasico ku itariki 26 barabizi ko uwo wariska wese nka Barcelona yo ntiyemere no kuvunikisha undi mu kigo kuko ifite ikibazo cy'abakinnyi ifite abakinnyi bake cyane urebe infirmerie yabo abantu barimo ukanareba na quality isigaranye muri swadi yazo yabini yayo kwiyongeye nk'undi mukinka Lamine Yamal akavunika yuko ukora Rafinha ari hanze Barcelona no kubona cumi ngo byazaye bigora ariko Sami urebye ngo kuri Dean Huijsen ari ikintu warugaruseho ikintu kijyanye na fatigue hari match ebyiri zeruka kuba za La Liga hari match ya Atletico na match ya Villarreal hari geste yagaragaje hari nk'igitego Alexander Sarof yatsinze yarahagaze imbere ya Dean Huijsen ni centre bari bateye Dean Huijsen niba ari akantu k'umunaniro niba ari akantu ka negligence yanga gusimbuka niba atarazi ko inyuma ye hari umuntu ni akantu kagaragaza ikintu gisa nka fatigue nejo bundi kuri match ya Villarreal hari ahantu yari asigaranye na Orwasey kubera icyo kintu cy'amakarita yabaye menshi bona nyine umwana yaragize imikino myinshi hari ahantu bakoze contre attaque rwose bisa nkaho yakamwita attaque umupira akawukuraho aramwihorera bigaragara ko nyine Dean Huijsen ku myaka ye 20 umukinnyi ukiri muto match yagize uno mwaka w'imikino ushize n'uyu nguyu iri gutangira match agize byagaragara ko akeneye akantu k'akaruhuko
kugira ngo abe yagaruka on form. Noneho n'imikino bafite harimo za El Clasico n'izi match zoroshye ikipe ya Espagne ifite aka karuhuko yaragakwiye. Amakuru arambwira ko uyu muvandimwe ari hanze iminsi 15 bivuze ko atari bukine match ya Getafe bafite bakiva muri international break. Match ya Getafe ntabwo azayikina Dean Huijsen. Match ya Juventus doubtful, ashidikanywa shobora gukina cyangwa ntakine bitewe nuko azaba yiyumva. Wabivuze neza ko ari muscle fatigue, ni Mikael usa n'inaniwe, irananiwe, yamuteza imvune, abakeneye utuntu tw'utumasaje no kuruhuka bihagije, karuhuka gake kora kuri ballon. Amakuru impamvu navuze ngo ni imvune zirimo andi mayeri nuko bambwira ko kuri Clasico azaba aryoshije na kwijana Levensis azaba kandi Levensis uyu munsi turi le 8 uvuze ngo hasigaye iminsi 18 division. Nubwo urumva ko nyine izi mvune kandi bavuze ko azamara ibyumweru bibiri. Ubwo urumva ugiye gukina El Clasico ufite ba Rudiga, ufite Militao, ufite Raul Asensio, ari ufite kuri bande touche gusa. Hari Barcelona ya Rafinha na Lamine kuko Barcelona iyo byageze El Clasico hari ukuntu ibi bintu byo kuvuga ngo imikino iheruka umaze gukina, hari ukuntu ibyo bintu bita bijya ku ruhande, abantu bagarura forme, izo meforme kuri El Clasico ibintu biba byahindutse. Rero Dean Huijsen hari ikintu kimwe Thierry yigeze kuvuga ariko menya aricyo abata amakipe yose ku isi atinya Real Madrid, ariko Real Madrid atinya Barcelona. Atiyumvise Barca iraguruka abibonye rwose kandi koko Barca isanga yari mu rugo gufita bine umuntu wenyine, umuntu we ako Zidane ashobora kuba yarafite n'umuti. Aho uzi ko Zidane mu myaka 3 yamaze muri Real ntigeze atsindirwa kwa Barcelona, ntigeze atsindirwa kwa Atletico de Madrid, bose yabaga kubita. Urari igihe yari yazanye umuco wo gukubita Barcelona, yigeze kwitsinda muri match enye, match 3 zikurikiranye agashyiramo n'abana bakayitsinda. Ariko hari igihe Vinieri yarazonze cyane umuntu witwa Araujo. Zira match mwabiri bihe Barcelona yakubiswe mu match nk'eshatu zikurikiranye. Ariko buriya Zidane wagira ukuntu yagiraga statistique zitangaje ko ari umwaka yigeze kugira imikino yatsinzwe iba mike kurusha ibikombe yatwaye. Yatwayemo niba ari ibikombe 6 niba ari ibikombe 5 atsindwamo match nk'enye 5 guri. Zidane cyakomwe bise Gifaro El Fenomena mu batoza Zidane kuri statistique muri Real ho byari ibindi bintu.